Još uvek ih je na 1300 na terenu, dakle to su gotovo sve službe i Beograd put, čistoća, zelenilo. Svi su uključeni u ovu bitku protiv snega. Moramo da priznamo da je ovo jutro lepo, ali da će verovatno sa pokretom Beograda i sa odlaskom na radna mesta, dakle ta slika biti malo drugačija. Jeste li juče imali problema da postao Hanes Han u Beogradu? Vučić kaže želimo kompromis sa Albancima pod okriljem Evropske unije. Prijem u Evropsku uniju 2025. godine između 5 i 6 jutros nije bilo tih problema. Međutim, sad kreće taj takutje. Znači, mi moramo prvi prioritet da očistimo da nam ide javni gradski prevoz. Dakle, ono što ide sad, to nam je jasno. To je, znači, prvo što moramo da uradimo. Kada završimo prvi, kada stane sneg, onda krećemo sa drugim prioritetom. Mi ćemo već danas krenuti i drugi prioritet, ali mora da stane sneg da bismo u potpunosti zaista očistili ovo što je najvažnije da bi funkcionisao ceo sistem. Pratimo vas na terenu danas, gospodine Mladenoviću. Mediji donose slike sibirske zime na Balkanu i tako će biti i na televiziji Pink tokom današnjeg dana, pored ostalih tema. Pratite nas, kreće novo. U Blicu danas tema koju ćete naći još u nekim novinama, dakle šokantna vest od parohu 3 ili 4 dana koliko se Beograd nosi. Nadam se da mi pomalo utopljavamo atmosferu u vašem domu. Budite tu sa nama. Koordinator takmičenja i Marina Pavlović iz organizacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Međunarodno takmičenje dovodi nam koga u Beograd, Marina?